Avea mafatu pa ui se loto ia fa penao na tupu wa ele tua pa penana tina e na ele tua na e kalesia. Are vi inga tu mawia te oe whawau lava. Amen. Ia, te leo masangi ke le koe ngā mai kia pe ele o malu, ele o pau, ngale pe e se alu leo, ngale pe. Ia, ki fo ngon peis wha mole. Ia tatou tusi whai tau e mau mele e soto e sfulu maltolu. A lona whai upo e sfulu fitu se ia tau i le lusu lua i le whai unga. Ia o le tala leo se tala lau i loa amene o le tala ia i le whanaua Israelu ua apenao na toi hoi i le nuu o umana folfolaina e le atua. I'll tell you, Lord, I think I'm getting ahead of myself because o tātou mata upu o le aonga sa le tua i le ia ngale i ia noa, amen. Ia, whai upu e soto e sfulu maltolu, whai upu e sfulu fitu se ia tau le whai unga, a whai ua maua lau tusi whai tau. Ia lau a mataina tatu whai tau. Na tuuina mai e wharau le nuu e o na le taitaina lea o i lātou i le atua i le ala o le nuu o Filistia. E ui lava ina lata lea. A wana feta lai ane le atua. Ne isala mo le nuu pe a lātou i loa le taua. O na lātou toi fo i atu lea i aikupito. A ua lea le nuu i le atua le ala i le atua au i le sami. Na ua e fo i le whanau a Israelu nei le nuu o aikupito. Ua ave fo i e Mose o iwi o Iosefa, wana matua tau tō li whanaunga Israelu, ina ua whai atu wai o ia. O loko whaapea mai, yasi mai lava le atua yate o tō. Tō te awa e fo i o iwi ai le mea nei. Mana lata o lea i lana tō malanga na Isakota, ua tōla wapi e tama i le pito wau. Ua fio Iova, i o lātou luma, i le ao whaani o tū i le ao. I ta ina a i lātou i le ala. A o le afi whaani o tū i le pō, e wha malama i lātou, ina ia saravali i le ao a toa ma le pō. E le ave sea e ia le ao whaani o tū i le ao, ma le afi whaani o tū i le pō i loma o le no. Yeah, praise God. Yeah, ole fe'au mo tātou, e le os fe'au fou, ole ai ua toi au mai e lea tua ia te au. Pena ana moli atu ai se fe'au mo le tātou e kalesia nei tai au. Yeah, e whaapea, ole ala taamilo e tau i le nuu o umona folofolaina. Amen. Te loa le taimile na o le whaimele tuspa ia. Na whata amilo i le tua le whanaunga Israelu. Amene. I le atato manatu i ai. From one point to the next point, the shortest distance will be a straight line. Amen. Amen. Ai fia manao lai te ui wawe I se whamoemoenga o e malanga or if you're traveling, going straight will be like the best option because it's the fastest. But in this case, God knew that Whanonga Israelu was not
o wala e o mai whanau Israel o leo mai o lātou le nu polonga amene lo mai o e whetai ai lo ma whawhita uli i le ala ia o nā lola ia e toi manatu luha i le tangata ma toi fo'i amene wa i whai mai tuspa ia ne te ua toi sala mole nu o Israel toi fo'i o i ai kupito amene ia o le time o le vai tauni tatu fia te le tatu te manatu whapea o mea vavave o me le lei amene pei lao whateta inga mo fast food e o foi mo le mea leo le tupe vave mo period schemes le tele na afu le asa mo ma le au tonga whape vave mau ai se tupe ia e whapea foi mo we think that by saving time this is the best option for us amene whapea foi le tatou fika i le tua tatou mana o te roa te whapea nā foi a le vave tali mai le tua e sau te talo o te whapea lea i lai leo fina ngalo leo le tua amene a fiu le whaatali o whapea oi le tua ia a le iloa e te iloa o le tua God always knows best amene e sau le tua i lona lava taimi whai mai le tala a Isaia 5:5 whai upu iwa e pei o na maua lunga o le langi amene e pei o na maua lunga o le langi i le langi na whapea o na sili o na maua lunga o uala i o tō wala amene so God definitely knows best e ui ina taa milo le ala ai o le atua i whai a bero na fina ngalo amene na ola mamari liu tangata Israelu i tutonu o aiku pito o le whase lau i tausanga amene na sau mai a popo ia sau le whanaua a Iakopo nofo i tutonu o aiku pito ia tupunga mai ai le whanaunga Israelu le tu ainga sfululua ia whanaula ia ai o lai mana tua le whanaunga Israelu le polo misia le tua lena whai their forefathers amene e a whana le whai mo la tau le nuu o kanana ia le a whai la tau manu tele le lau whatau nuu i ai ua nofu polonga o tangata Israelu ta talo lo tangata Israelu ma ai oi atu le tua i se whaolatanga mo la tau ia la ua fia mapu le tangata mau wa ai mai le tua ua matua i se sao whaina wharao ma le whanaunga e kupito i ona tangata o le ana whai lo le tua ia mose alue au mai lo nu o le ala e mana o ai le tua e te uia o le ala ta amilo amene Amen. o le ala ta amilo e umi sorry o le pola inga ale tua ia pero amo e umi lava amene e le i fa pena fa atu lo le tua taunu lo amene e na fai sina umi ai o le tua e tano le tua fata milo tato ele like I said we can't know God's will amene awa le tua o le tua e mawalunga masili atu ona ala nai lo tato ala o ta vita foi sa fata amilo foi le tua sa fai o ia matupu a o ia talavou aina
na fia o lima ai o le tupu leo Saulo o whātu ina mai e tangata Israel. Amen. Ai na whata amilo e le tua o tā vita i le ala tā amilo. Amen. E mulu muli ane ina o tolu suru ana tau sanga whato a whailo la ia o ia matupu. But he is one of the main o ona ia le tupunga mai e Yesu. Amen. O Yesu fo ina whata amilo fo i e le atua i le ala tā amilo. Do you get my drift? Yeah. Yeah. Ta amilo e le atua Yesu. Ina ua a mata le luas fulu o na tausanga fo i o Yesu. Sa tauna a mata i lana ngaduenga fatala i amini fa his discipleship. It didn't start until 30 years later. I mean, until he was 30 years old, sorry. Fato a redi loa o le atua o yo Yesu o le ngaduenga. 3 years ai maliu loa o ia I lunga Kalvaria. Amen. I le aia tangata o le ala ta milo e leo se ala le lei. Ameni. O le ala e tele I whita mo whaingata. E le I wawe tū lai e tā vita e whai matupu. Ameni. E se ale mea ua le tū lai, wawe tū lai e mai e le atua o tā vita. E se ale mea e le I wawe ngā lue ai a mata e le ngā luenga a Yesu. O le ala ta amilo e le whaingo fie. Amene. Amen. O le ala ta amilo e whaingata. You know when we go for a trip, you know when we go for a trip, like down to Hawke's Bay, e tele mea tā pena. Amene. E whaingata le ala, e ala pio solo. E mo saingi ngai au ala whai mai high crash area. Tamalana, you gotta be careful of so tele tangata o whanau I na. Yeah. Ata latu rola fu ina le tatele matala. And we don't see the signs. Yeah, ita latu rola ia o e whale tonu ai. Yeah. E whaingo fie, mata e whaingo fie pe ana wawe maua e apera amo le nuu o kanana. E whai mona ia, o whato tele ina e lea tua. Pe mata e whaingo fie pe ana wawe tūla I mai tā vita. E whaingo fie pe ana wawe a mata le ngaruenga Yesu. O le manatu e manuia le ala tā milo. Amene. E manuia. Ana le tā milo e le ai o le whanaunga Israelu I wawenga o le atua. Amene. Awa ana o sao. Ia e whaale tonu. Amene. Ai leo whata milo e le atua. Ai lea whai mai le tala tuspa ia. O le ao niu tū I le ao. A o le afi niu tū I le pō. Amene. E ta I e lato. O le ala ta milo e tau I le nuu ua umana folafolaina. O le ala e mana o le atua I te uia. O le ala ta milo. Amene. E manuia le ala ta milo. O le ala e mana o le atua I ai. E te ta milo umi toe whaingata ai I ulelei. Amene. I ulelei e tātou I le lumana I pēr whanaunga Israelu. Amene. E mo I whaingata, e mo I to tele na whanau ai o lato ola aina tau nuu I o le nuu umana fulfulaina I le atua. Amene. O le ale mafua anga o whata amilo ai e le atua le nuu. Ina ia lato I loa o na whatu o tua ia te ia. Amene. Te loa o e ale aise tato wha moe moenga I le atua. E le aise vi inga o le atua. Amene. Ai mana o le atua.
sona viinga. O lo manatu le tua I sona viinga. Fai le tua ia Mose ave le whanaunga Israel. I lalo o le talane o le sami ula ula. Ai va ai atu le whanaunga Israel. Ua me ma seinu mea, amene. Amen. Ai atu I tua lo mai le o kariota I whanau wharau. A o luma. O le sami. Amen. Ia wa le lopo when mea la au ai, amene. Amen. O le sili, a same o whai I le tua le mea. Amen. It's like they were caught like what they say, like a rat in a trap. Amen. Yeah. Ai te lo o lo whai mai I o lo manatu le tua I sona vi inga. Amen. O I na whai ai le tua le vavenga. That teaches us how to depend on God. Amen. Ia tatou whaatua tua, ma tatou whaamoe moe, ma tatou lean on God. Amen. Amen. Ua o la Israelu I le si tua le sami ula ula. Ua whai le tua la vavenga, to losi le whanaunga Israelu o I le si tua. E manatu la ua tatau lo lana whaatua tua I ihi le tua mwhamoe moe whanaunga Israel. A lo whai mele tuspa I e le ai. Amen. Amen. E le whaapea e te alatu loa e le whaapea te kerisiano loa o kei lo mea uma. Amen. Amen. E iai lava o le awala ui, o le awala tamu, I whata amilo e tātou e le atua. Pena fo te whanaunga Israelu, pa mai e tolu aso o sawa vali e toafa, ai whiwhinu lo le whanaunga Israelu toi salamo fia fo'i oi ai kupito. Amen. A o where whatutuanga ma wawenga I na wa ai. Amen. Olo iai le, olo muli mau le ahau tū, ma le afi I le pō. Ai, pe tau aso whanaunga Israelu. Amen. Pe le o I loa atu le wawenga le tua. E le o whatu o tua lava I le tua. Te loa whatu o tua I le tua. E wha maoni I ana upu. Amen. O le tua. E wha maoni I ana polo misi. Amen. Awa lo whai mai le tuspa ia. E leo se tangata le tua I pepelo ai. Amen. A e wha moe ma e whatu o tua I le tua. E te manuia lo a inga. Amen. Toi mau ai ma le vi inga o le tua. Amen. Amen. Te loa o Yesu na whata milo fo I e whata milo I le tua. O le ala lea I to sili o na whaingata le na ui e le tato o li I whaolo. Te rau taimi le na lata ina whasawa ina lea li o Yesu. Na tano Yesu tau I ona au soo. O na ia le la alu e whasawa ina mamaliu. Ma toi tu mai aso I tolu. Amen. Ai oso mai Peteru. Ele ai Yesu Peteru thought that Yesu was crazy. Amen. And Jesus rebuked him. Amen. Amen. O le ala le tua o le ala ta milo. Praise God. A whai e umi le ala, ma whaingata. O le mafuanga lana umi ma whaingata. Na ia tatou I loa o na tatou wha moe ma tatou whaatua tua I le tua. We have to learn to surrender to God. Amen. O au fo ia malo uolanga. Na whaatami fo ia ue le tua. Amen. Amen. Yeah. No, na whaatami ia ue le tua I oi sa moa. Yeah, leo toi tami mai nei. Toi whata milo atu I oi Australia. Leo toi
whataamilo mai au nei e le atua, amene. Ia, e le ai ase tangata o i tono tuspa ia, e le i whataamilo ina i le atua ka i whanga le amene. Awala tau te li ai, o le ala e ta tauna tatou ia, amene.